Badwam so ne me mo akwa abade aduru so no ye badwam so kase ensam na doso de obetie no ebi erese enkramantam no benifo wonom ehwe apomde ho nsam so de atodwa chese so oba nyinsen na okwa awo so no afam wafrim wo no akofam kra sanso enadwumaku a wonom ehwe eye nyama hode ho ensam eso no wo de ensam atodwa no chese sabia won sabeka won sika ya akaka mo entie no wo mugu so a ya wo mutwetwa nkane na Garden City Special School ye wasantemantam mo womakotwa wonum enkanem we ne nsabo ahodo bi enam de so mo se bedwam so kase dem live DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra wo sia me a frame anoche wa ba ajwa se wa fe nsam nche bo no me fatwa so emaw Greater Accra Regional Health Directorate no wo mo adwumadie sonko won kra kropo mu ha na adwumadie no ase no na ensam egbeto dwa na Regional Director Emma Health Services Dr. Akosia Jewa Owusu Sapon and wakasa no wachese ade ba kwa ne ha adwen pa yeso oba benyi nsen na obekwa awo so obehu ano wono bakra na ne ba ma ana so se oba ta ne bekwa na ne ba bafia na so mienu nyina no wono mo ma no na wo stropa na so obetumi aka studio se afie atwa mu 2023 hwehwemu ma betodwa se sa awo mu ewuo ne hawo no ne nyina no kwa na ekofom se no ya facilities ne bebre ho ha omhu enema be omhu omhwe nkrofo bebre nkrofo bebre ayaresa na afei so no ebi the other services omo the services ni bia ka ho a omo de hwe amanfo esansan into no sometimes an equipment no any infrastructure no hia say ye be improve na ye be ma equipment bebre aba facilities no Jumadi na se no wonom boyaresa bia wo bo ho moden ewo afinimu abaso na sha osudoku eka wonom a oje abasobode anu hu bi Dr. Kennedy Brighton medical superintendent a odasa ya wisabe ya no ya ho se apemfo no bebre ya dwumayefo enti anka awo pese on be ban tem na ya hwe ho enti ya sesa time no ama antenatal clinic midwife a omo hwe apemfo no on be start dwuma 5:30 anopa instead of 8 o'clock no afi de mpa ema no epe ombe wo so no enye obia na opese onda ho na ompeja ne nan na onchim eba ne sa ahode ode chem no na enso no enti yaye konjwa foforo eye konjwa a obetena so o transfer a fide mienu bi wo ho de ni sa mienu be som itende o chim kakra na ahode na aba na baby na apientem Yes, hodomo de ebo yenum ehu ahunidie hu de ro World Oral Health Day nebra no esun enra de senti Adom kase ye Kotema station ene Ghana fo bi kwetwetwe nkomo sese koba se be ma wode nete ana wo ba wode nete se bi wo nka wo nanum de kana brofum se halitosis no a ekwan be na abefa so etu ho ana mo aka kire no ana so se de ekwan ne be di adanse se wo ka kire na ne bumfu amenkofa wo hawo bia emma na ne ka no kra no se na wo be ka no manfo bi adwenkyere ni mefa agoro so ase me ni di agora na maka kira na me de yeye no enti se me so me de yeye no na se bia ono so yo bia like odwen a obonza de na me de ka asa agoro no asem papa na me ka ono so be betumi afa ho no apa aduru ase na che madam fo ni se masa uti ya ye wo ya pedro bi sum enka ba wani men ka ne bufuro so oye madam for ameni di agro no mega chance ade bi wo no mu awa wu eti obi wa kira no hu ye nananum se no twasa no num se na chichia enti e wo se mega chance wo de wo ho ahyeda fa onsa ko ho nim na bie wa no obehu se ne meka no enya agudi me pese o de be pia ma obi aye wo we bom de nukura ni kan eden ne kan ba me de me mom de metimi a ka kiro so obi a nsa de anyenti chuchu sini ya na padro bi yusu me ka kiro enka na bufos but me ka kiro na me nsre no ahu se e serious ade enye problem bi a me na me wadamfo bi ono wo sa wo ha ne bi ba me ka kire no se on pedro no wanya na se na tie no ka kire me so wadamase ndi maka wate wo be pedro no aye nti se bi a menua bi wo hawa betimi aka kiro se menua o condition se na tie ndi pe ho aduru na ye flint and enye wo hawo bia make sure say obetwiri wo se anapane anajo se na be ya enka bi wo ho a ebetumi
Franka Tuni ya was sign ayama mpanya be de chire wo omayi MPP amoyoko ni edimu Dr. Alhaji Mahmoud Baumia waye nhia modi asronko na we no ne Ghana Chamber of Commerce and Industry ene hia na dwumade no ase no no de nsam tu dwa twese ade ba kwa na ni aba ho pa so omayi we behwe na yeto ahodo ya na ekwa nkra nwumaku ahodo so no emu ago kakra se be ye beboa mo manfo dodo no ano enye opepa ene odo so wodi sika e ba be ro ma be bie nwuma na se koba se bi obebie adwuma no na obidika aka to tim se hade eto okodi awuo ene obetwi e be we kra ma ahwe na enigye no opepa wo so bebie adwuma na kofom ne senti be ye mampanyini a obehwe no watoto sa ne manina. On February 7th, when I outlined my vision for the country and talked on some of the policy measures I thought we should take. I think that it is very important that we become a very business-friendly country. It is very important that we become a very tax-competitive country. Enwechi na penimpa oda Ghana National Chamber of Commerce and Industry ano Dr. Clement Osayamwako enso dia se da PSA to mampania be de akire nim se waton safre won enwe de ahia enwechi wodon na dwenkyere ya osusu se mampania be de akire de hye na ni so ade hunu mu a ebeboa pa etu dwa ya titire wo mu eye eto ahodo a egunwuma so wo mamu a ekum wo mu enne kwan obefa so anyina mahode ho nsem a ato apinansen no obema na gina ne na so bio. There's a need to streamline the size of government to curb excessive and inefficient spending. And again, the Chamber urges His Excellency in his government to go by his stand, to have not more than 50 ministers and deputy ministers, and that is quite commendable. Government must collaborate with Bank of Ghana to reduce the monetary policy rate to bring down the cost of borrowing to mitigate the supply side pressure on inflation. In relation to the tax system, the Chamber share your vision to simply the corporate tax and VAT system, which is currently cumbersome to business, and the revision of the tax rate. Fair Wages and Salaries Commission, what more to fracture chef on Kabuku Komiensa, Nagrat Nat, and a CCT. Na Komi and said, you know, they betu just say, and Rawuku, what mutia triasansa banning woman in a year. Na tuatia no me so mu frase no ana Fair Wages and Salaries Commission for chese omumra na mo ntrate no how no wo mo nso ano na na tetetena ni Reverend Isaac Owusu na ogina chechefo nka bomu kuo no nyina na mu ya wo chese omo de omu tredua ene wo nkan nyina to ho no akopem sa ban ebetie wo nsufre no wo nkosua da hodo mu enkwadi dwuma biem. Unnegotiated, and we raised this concern in our letter to the Director General of GES dated 29th February 2024. The Ghana Education Service does not have a functional scheme of service for teachers. That's a much cogent and appropriate one, which takes care of all requirements in the teaching profession. The inability of government and the service to complete the distribution of the laptops to all teachers is of concern. The rampant changes of the school calendar without recourse to negotiation with the teacher unions is affecting the smooth operation of the service. Also, the blockade of teacher salaries by the Office of the Special Prosecutor without recourse to the laid down procedures is a major worry. Ladies and gentlemen, are called to action. In the light of the above circumstances and given the delays and unfulfilled promises on the part of the employer and the Fair Wages and Salaries Commission, and also threats from the rank and file of our members, we, the Pre-Tertiary Teacher Union, do stand with our members and hereby declare a nationwide industrial action effective. Adom kasia yedi kwedi ba ko atwetwe nkomo wo fa agye no nasema ye kan wo yo bi a wo ha wo nani ho chese nani no ho atechema ya wo hu na de nenso wo se wontina kwa ho nsresrade esanso ni mpefe se Beggars and Destitute Act no etia so betina ekwa ho no nsresrade nti onde kwadwuma ni mu na wo gusua wo papa ya obuo kura na ofa kwame agye wo ya wo di ni kua kakra
ya ma ne bofo na didi nkomo busa se wo ani wo hawo ana wadi hu ade na wo do no kwan be kwa na afa so a wo ye no na bra bom nkomo wo ne ya twetwe fa baako me ye koko itimi dua ebro me dua tomatoes itimi aya mo dufu emokra amado emopen na mo de me do no problem na sunti me firo me no bi tie fa to so de nkruma nya adoa ne sa na me nyina me dua okay ye ba ye hu se fom ha wo ebro na mu ye hu nkatie kakra wom ye hu tomatoes kakra wom ne ade wo ye de ye sa ne me nyina bom na ye hu se wado ho so ma na akofom hu se tomatoes wuntwa bia wom hu ebro se girengrem wo ye de na wo do ho wo ye de hu difference ya fa ngomene ntino kakra medical ehunu ade no se nyoma ne dada tie ne ba sa no me nya do na me nsa kofom na me sompe itimu se maso eburo mu itimu se maso ntosi mu ne mo ntitu na aso Nyankopon adom na boa me na amanetimi eje de me ya o do a wo nsuro se bia wo akoso wo bi mu ama na akaw ana asese kan bi kwaw aya sa adwene ma wotiri me first eya me do no na misi me ye ntosi na hono na eye cover ti cover na me dogu ho no me anya awia anhye na sabe nsu tobre na me ye se me sesa nti me sesa so na so da ho amadua me ntosi no ti mamu first one agugu the second one na me mu aye no me mu apena mu se ade bi pere wo me kokum sa na eye primary afeda mo de amane boyi ifra sinra kese ene bradum kase every hodom na fe yenko ensemfo from ECG wo mu chemu asese sika no mu gusu aya wo mo jeje na akwa sante mantem mo suku a empanimfo bie kwada wo mu wo ha wadi dem wo mu nipadua kwa bi enyina no hodom na wodom egu special children eno mo hodom wo mu sua de Garden City Special School asante mantem mo na beto odwase wo mo de ka 66,000 Ghana cedis enka sika no 660 million enunti ECG akotwa wo monka nwe na watchi enum enie ya enkwada ne a chechefo wo mu nyina no wonum eda esumu ewo honom na eno panyi ekasa wo mo chese o ha dwen pa sanse enkwada na setena mu ayeden na nso ECG fo chire mu de wo musika no anu mu gusu a wogije since they put the light off. We know the school owes ECG, but these are children who are vulnerable, and this particular term is been a bit hard for us in the school because with the males dormitory the roof got ripped off, so they are sleeping in the classrooms, and for them sleeping in the classroom and no lights, I mean, it means some of them will not sleep. And that's what has been happening. If you go and interview my house mothers right now, you even see from their faces, they are all so exhausted. Nkasiemu na ochere se generator nso a ebetimi aboa won asetam kakra nso a eno nso age no. Because we are working with children with intellectual and developmental disabilities. When you say go this way, they go that way. If you want them to sleep and the room is hot, they won't sleep. We have a generator and we were powering the generator. That one too has broken down. Every San 70 million call a year, oh my God, I'm not sure if you don't come on. What more at once, Efra Battle Commission, so much in Simusan said, what would you say BVDs, biometric verification devices, and Marco Bay and so and I, about to commission, and to me, move more content. Now, no, about to commission, what more I and Shiamona, what then about to get you say. Laptops makumaku numpe wenye BVDs bia enumpe a no kra no omanfo abato ho nsem voter data bia ni so na obetumi aka se wontumi mu ho akonta enti dom kuma na nsem awoka se BVDs nso ayera no nokre bia nim minority leader eka se BVDs enso ayera no commission no ese enye ampa na ohia enye BVDs na aira nemom laptops enum yakasi BVR kits yewo laptop no yewo camera yesawo fingerprint scanner inti emra na ye ACC BVR kits no for registration na ye babe no eni who say laptops no enum aira Wamanaswa wasaso kan edit was say binum wo ho na mo ka nsem bi omo de nsem bi tudwa
the best thing is say mo amoye journalist say o cross check na whose information na wo dey to dwa no yampa na ase enye ampa BVDs are yewo 75,000 ebia enyirai abato ko bisafo mu aya wode aba abonten nsam so na mejina na bedwam so kasiam de so manopɛ no medidi nyina esi na ase nkɔma se oje bre no ahwe bi wo fie ma mekai se ye dan ye ho aba na ye ba no ye online portal no so nsam na afa kura no de obonkrata no aba de so nsam no ebe wo boso nyina ama wo hia me a eya frɛ me anlɔche wa ba ajwa sewa ye ba sisi ye nkɔ bebia